megalayapost.news. Chief Executive Member Kakasihil Autonomous District Council ubak Chamber lang ranja ulai no kamno nakasugikum UCM balaban siat dau nadu belatau ya ke Executive Committee jong ke KCDC. Ya kan ke khobor la pentip bat medikna no ba Powell Suklen ubadeiru Executive Member ke KCDC bat unoi lam jong ke party The Voice of the People Party. Ha ka siti no kam balapha show chairman ke KCDC ubak strong pillar ka jana kabade lor ka jing ino kam ya kasugikum UCM ubak Chamber lang ranja ulapun pau makadau bolo ha Nino ya kuki CM kedai halor kejimbom koj bom kya pernah bentar kejing bet ke kam la bensyat sya parti banjit biang dau batamai ubah ka parti ka ibit bensim ya kuki kum UCM ka KCDC pau kejing sokya no tap ka musim kejing dia musim tip ba I shift teman ba jungi ba syambol lang renjak ila yaski no mata kesni te ashobil ekta I CM jungi ila khot ya kejelo juga yang baru ke MDC dan ke VPP bagi layak keren ke parti hibar kawai anu kini kini kibadan kadau hi kamde kan gunu kadau kadai nomor ba ita prem to kamet ko kat bersiap na try ki perut buat pi wan sini PUE no ya ka jengong kamet ke phat ke UI ya ka surkren ke UI ru kala tuan ha ka ba ila pelong ya jalan ke PP ru si ini kibun ke MDC kila Pempam apa ya ka tak ada jing smokial si kajing mempriang tak ada jing yash pi kajing I mani yang jong sutu bau di unung ilam u kastan unung ilam u syampang unung ilam u ba smart u ba poi shak office ka port babiang mo u penyang soba ka di kibawan dan rei habila batai bahas pang ka kot ka khia ka jong I ni ya penyang da ka jong mesi perangkat lu bat ka ki kentin ku kodo ka jing tuai ki jing kejing kitbok I ba in yo da kan ko ka bakya te ya kani ka citi ino kam DCM nalor mangi la yang menjulang mangi ki MC juga PDP ila aktif lu chairman juga council mat ila aktif lu ila ya selok begini lam juga parti ka lapian ya kani mo te na kalam kejongi ke muki MC ya kani ka kam ya la shani abe ka parti bakan de ya ka kam kuma pilih ini nado ka por basnang nado ka form ya kani ka lihat sesal jungi ini po KCDC de ka parti hi ka shimti mo nado ka budget manu banong CM manu banong KEM manu banong chairman kani ka parti ka punya kita maro ti ya kani ka juga kam hiru ila shania beja ka parti bakan ne ya ka kam kawasan akan kerpat ya ki baro ki ba aja kani kari ka jungi mo ba pinumdan kanu ka jing atatir ba numdan kanu ka jing snow kadehi kata kadau kaba siam jungi ko aban leswa ban sumba dia kamat pa tadi resi kamlong ka badai pat bengi terpamo resi de lagi nuna ban mo na de kalikan kata ke sistem ko inginya buram mo ya ka privacy ke jungi pada ke kesem ke jungi de ini kenan hi ba ini ada ka bagian ne kerpa di ki pai ba chokari jadi I ya ke jinglam jing ba syambor jak komisi am makiniki rumna hitam kumlo kalang ka council nila persang manle ka bahatam tema sekarang ini don kam ya ka jing syakri ka jogi kapan ya baro ki pai ba jokari makin kan mawle mi I ka jing duai ka ji kisam ka jogi nama kari ka jungi ka don kam jadi ba syambor nam ja ban le peteng ya ka jing syakri ban longro kunung dalam ka jungi jadi skam baki pai ba kin priang kin burom ya kata ka ikabai pa ka mangi ki disi baro na priang ina burom ya kata ka cepat bau ke I baca kaji nak kamu juga mana pering kebun ki cembenut ke jongi tinggi skam ru kuma ni ket bok ket uyang bain yo ada kena terbakai ke kia oh yo ya kacing semua ke biang kat pakai cenduai ka jing kesan bodam jing ki pai pak ni kan bai basyam ini yo biang ya kami terbakai ke kia sisi malong pimne ya baru ki kam ki bede ibat ke ka jing teli ka syuki siam ni kan simti ke parti berbeda ya guys jing kam syuki baru ini misalnya apa ya ke parti makan lalu kelak masa di sini kalau pun mentah jadi ni betul kata tadi sekarang misalnya apa ya kalau ke parti ini lagi dalam kitab boy banyak mangal aman ada ke bah ni job mengiki kanyu di sini hadir bala nominate dulu ya Pak Matthew ya baru kikam ke bari budget menong IM menong CM kalau lebih ke parti tina kalian kejoni ni kemki tak member kiba kiba disiplin kiba kongu kiba sania be ke punya ke parti ni sania be ke parti unu beri ke parti kecil ingin yang honda ke kemen mesin bat nak ke mesin ke trailang ke mesin ke jatelingin le be kata
hot ka sko kamu film yang itu ni kecil sko bendut mo ini usia jadi ulang buat tray hai ka kam apne ni kena ulang ini ka juga porung ko akan persai kembali ang kini ram jaga party bahkan VVP kadan board kena yang nama kadan board kibri kibla bet kibla piang kibla kot lian pada simti ya kena ka kam ka baka party ka perset ban ningai skamru apne jongi ki de ki khanyo ka phangut gidon kibri kibla piang kiban simti ya ka kam Meghalaya Post.news